Шаулап гөрләп үтеп тә китте Атайсал бездекеләр Знай наших медиа конкурсы. Баш калабызның Торатау конгресс холлы бер көнгә медиа дөньяга әйләнде. Бында кесе ватан Атайсалды хәстәрләү ниятен балалар арасында тарату буенча асык конкурсы фестивален бар итүче егәрле балалар һәм өлкәннәр йыелды. Мин әсәйем менән телевизордан Атайсал турында белеп калдык. Һәм катнашырга булдык. Миңа бик оҡшаны. 2 номинацияға видео төшөрдөк. Беренче номинацияға без инәй менән төшөрдөк, икенчесендә мәктәп менән укытыусым балалар менән. Тагы Атайсал конкурсларында катнашам. Өлкәндәрдән нисек без дә шулай, хатта текәрәк ди балалар. Катнашучылар өчен оҫталык һабаҡтары, меценаттар менән осрашу һәм көтөп алынган бүләкләү тантанаһы ойошторолды. Biz bu proyektта бик һәйбәт катнаштык. Төшергәндә авыррак булды. Безнең укытучыбыз Гөлназ Абсалямова ярдәм итте. Бұл видеоны төшергә. Без финалга сыкканды ишеткәс бик куандык һәм ошо Атайсал мөнәсип дигән футболкаларны барып эшләттек, әзерләндек. Һәр номинациялы жюри ағзалары беренче, икенче һәм өченче урын хуҗаларын билдәләне. Һайлап алуы кыйын гына булды ул, ди улар. Әммә бәйге булгас, еңеүсе, еңелүселәр дә бар. Төп бүләкте 50 000 һум аҡсаны жюри Сафиндар Ғәлиевтәр ғаиләһенә тапшырҙы. Конкурс эшен бөтә балалары менән төшөргән улар. Хатта 1 йәшлек Гәлсәр исемле ҡыҙҙары ла үҙ өлөшөн еңеүгә индергән. Еңеүсе! Без шаңҡыныҡ, ышанманыҡ. Минең күҙ йәштәрем килеп сыҡты. Шатландык. Февральде көтөү бигерәк тә оҙаҡ булды. Балалар көндә һорайҙар ине. Бына хатта бында тәүҙә 3 номинацияны иғлан иткәндә лә балалар сыҙай алманы. Һуңынан беҙҙең номинацияны шулай уҡ иғлан иткәс, минең йөрәгем ныҡ дөпөлдәне, шул тиклем ныҡ дөпөлдәне. Һаман да хис-тойғолар әле тыныслана алмайым. Атайсал бездекеләр Знай наших медиа конкурсына эштәр бар республиканан яуып кына торҙо. Иң-иңдәре Өфөнән яҡшы тәьҫораттар, яңы тәжрибә алып ҡайтҡандыр тип ышанабыҙ. Гөлгөнә Баһаутдинова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.